Давадалым тамыр ханда тудыштырсын, давадалым. Амар менди силер биле чинжилик баасан. Бүгүнкү темабыз давадалда артынчылар оларны шын бижири. Артынчы томакка азы оон кежигүнге немелде утка кийрер тузалал чуга кези. Ол мурнунда турар сөзү биле кады чаңгыз айтырга харылап чаңгыз кежигүн болур. Артынчылар аңга бөлүктерге хубаатынып турар. Преде айттырыгның артынчылары П, Кай, Ирги, Иргибе, Ышкажыл дейш. Онда өске. Ийиде Бадыткалдың артынчылары Ийик, Ийин, Дедан, Ышкажыгай, Ышкажыл, Дыр, Дир, Тыр, Тир, Тур, Түр дейш. Онда өске. Үште Тадагалзалдың артынчылары Эвес, Теппе. Төртте күштелдерінің болғаш ылғарының артынчылары Да, Ла, Ле, На, Не, Чүгле, Черле, Мырыңай, Көңгүс, Безин, Дейш. Онда өске. Беште Таап бодарының артынчылары Чадаваз, Ыйнаан, Магатчок, Тижик, Тиик, Ышкаш, Ол хире, Хире. Бижикке Ла, Ле, На, Не, Да, Дыр, Дир, Тыр, Тир деп артынчыларны мурнунда турар сөзүнден дефис биле аңгылар. Ук артынчыларны дефис деп бижир. Тиже Мең ыдым актөш соомдан халыбла чоран. Халыбла чоран деп сөзде ла деп артынчыны дефис деп бижир. Мең ыдым пөш кырынче эрип та, көрүп та тур. Эрип та, көрүп та деп сөзде да деп артынчыны мурнунда сөзүнден дефис биле аңгылар. Сөздің сөйлі түлей ажык эвес үн биле төнген турда, аңа түлей ажык эвес үнден эгелейін кожумак немежир. Тиже аппарыптыр, шыдавастыр, электир. Сөздің сөйлі ыткыр ажык эвес үн биле төнген турда, аңа ыткыр ажык эвес үнден эгелейін кожумак немежир. Тиже кайгамчыктыгдыр, өөрүнчүгдүр, өөредигдир. Bir эвес томактың эгесинге ие, чок, та, иет деп Тадагалзалдың болгаш Бадыткалдың артынчылары турар болса, оларның соонга биче секти салыр. Тиже ие, мен шылгалданы эки тужаап алдым. Чок, бүгүн мен ол хемчек же четтикпестирмен. Тыватылдың артынчыларын шын частырык чок бижиилиңер. Артынчыларга бижиктемдектерин темдеглери чугула. Бүгүнгү тамчылыкасты тосуп турбиз, ужурашкы же байырлык. Давадалым тамыр ханда тудыштырсын, давадалым.